Minister muviani wa Uiiti na uima wa mwenenthi kauntini ya Masaku Dr. Yumbya niwaseuvya nzama mwanya ya kwika ukunikili kukon'ya undu muvia wa Uiiti kuma subcountini ya Masinga wiyumbanisye mbua ya El-nino na ila ikwikwatiwa kwambiliilya kyumwani kyukite. Yumbya aneena kavinda kala watambuka sivitalini wa Masinga level 4 kukomana na thukumi mevo matakitali na tethesyamo kuneenan'ya yulu wa kuthinikia mathina ala mekumbilite Uiiti kauntini ya Masaku na undu matonya uthinikiwa. Ben Musau ni wavika vo na tumbanisya ilivot. Kithitoni cha kwailia Uiiti kauntini ya Masaku, Minister muviani wa Uiiti kauntini ya Masaku Dr. Yumbya niwaseuvya nzama mwanya ya kwika ukunikili undu muvia wa Uiiti subcountini ya Masinga wiyumbanisye mbua ya El-nino. Tuna committee twa form ba subcounty ya Masinga nikana subcommittee yesu itongoiwe ni Masinga subcounty health public health officer public medical officer of health nikana nimekungamia kusisi ondu twiyumbanisye nundu wa El-nino na ataalamu ala meusisi El-nino metutabia kana ku Masinga na yata kana mbua ya uwa ya El-nino nzoka ila si kalama imani ni kuma siuko bulana na ndu na into kondu wito wa governor nikana andu asu andu maitu ala mathukuma kuma sivitalini ni lazima tumanenge dawa cia usanza andu ala matonya kuumwa ni nzoka na indo ni cia ile na cio usanzwa nikana twiyumbanie yulu akukitana na El-nino ya tubikia ndu kila ki groundini kondu uyu ya ona mbia ni kunite county sub county itatu nini kite Kalama Masaku na Mavoko na umundi twi Masinga yata na tuiminia na mwala na indi tuiwe tabala bangi tuthiune nikana tu make sure kana na itu ni twatiuka kula kwi mwananchi. Yumbya aneena kavindani kala evikite sivitalini munene wa Masinga level 4 na komanite na thukumi kivathukanio mevo matakitali maneenan'ya yulu wa agenda ya ngavana wa vinya ndeti yulu wa kisioki ovamana kwika ukunikili wa mathina ala me sivitalini uyu ke hospitali wa Masinga tusisye mathina ala matona kwitha me sivitalini na tuima ete ya wakisho wake wakana maundu make no atatu yulu wa healthcare. Undu wa mbere ni kuhakikisha kana miako ya masivitali ni yane wa kipao mbele. Undu wa keli ni kuhakikisha kana ndawa ni sianenganwe ila sikwendekana masivitalini. Na undu wa kana ni kuhakikisha kana athukumi alama thukuma sivitalini namo ni masiwa mikalo yo katika upande usu wa ndawa tindawa ciecioka ni sindu ila ingite thea cia Uiiti tamba x-ray na CT scan. Hospitali wa Masinga tienda umutabia kana nitwethia kana undu ngavana itutumite tusise kana kuingwa CT scan na kuingwa x-ray na andu aingi akina mama moka hospitalini u matuma wa matu kana Masaku makakonwe visa maundu asu ndio kushughulikia na tiumutabia kuithio bikamwe iwambe utabikite nitu make sure kana equipment isu ni cia hospitalini wa Masinga ni kana andu ma Masinga matetheke bakwo kila kingi ni kiwu itwethia be na thina wa kiwu na nitu thitunenania na governor tuisisia ni ndo mutabia kana kubika January hospitali o tabs ciake cia kiwu ni sikwetha sina kiwu kitikite vilingi wa mauvo mtongo TV kuma va Masinga kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Musau.